Lutieno gugoy wongi pilok me chatungom. Tuali rawang oporoka marogan ponye mapoli lubu Uganda. Kadong lubu kuch kumarlumat jay maromo apa wiario ikanya goga. Amori hajole kawanyolorangi ame wangcha wadik meoteno ila kwe TV ki an lamaro Isabella. Kom lokdong duchu, woro kidman. James Olanya mwakapia beach makuwa ipabo town council mati ya Moro district tie kamarubu inge lutieno mamege gugoe pilok me chatungom. Pero mano timela woro ka inge kitiro laro keri odyad meno kony me yorokom piandre mo beru kachwe matek ki kome. Ladit James oberu kirere wiye ki tiene dok bene wajani arem tie ikore ki piny iye. Ikare magitika penyo James Olanya la woro ma enti la pu en wajoni icharo ngomi wel me million na rio ton na beach me chwala la ten mamege matie kituo wij. Keri kabed kumeno la tena ube mamege mamwaka ne tie piera rio ya boro kinyare mwaka piera wa beach madonyo me warogu bieni gang mamege kago chako jemo ilok me ngom meno. Jirani maumi ukonyo wajoni James olui kicheng lutena mamege ka ukane i otpa jirani. Eno mete kilok ni man petien me achele man lutieno man gigoye wongi ilok me ngom. Doko wanyani lutieno meno ki pere ki woro kede waki achel. Mudong David ngom wanyani abili gubitimo ki kweda men neno tien loka ngo ma weko lutieno man gutimo tim meno ma putpe ki maro gen. En ben wanyani lutieno miero gul wek luen wako kilinyuri ma megdi kono do guchak wor lunyuri ma meggi aye. Ngadna ki mara timme goedano malupe ki section na dek no timo bal magirama tuyone ibuch pe mwaka pawi ya bich onyo chulu fine me alimia dek ki piera bichel. Abili me guli city gitika gwagalo chat kilo madjay marama pawi ya rio. Lo timbalman abili ki UPDF guru mugen tin niki kabiro me kanya goga. Lugo kuj guti yako mako gicha apa maupong niki kijay ikare me ngino piny meno. Kadong lo timbalman bene gichwalo gen chuchot igulu Central Police Station kama kipungo wigena ye. Mudong David ngom matela lokpa abili me achwa west okati kilok ni abili guno miri mengi no pinymeno malupe giwel timobal maomede matek ikanya goga. Eno wajani toor ot nek kiburu kidano tetek kimokena mapol onya matek ikabedo menom. Florence ato mati won koma chel me kanyagoga wajani bal mapol lo time ikanyagoga ento miro kony pa bili. Kabeno poe matek lo gwa kuch pitij matek magotima ikabedo meno. Doro wajani kangino pinyman omede chirwom metimo bal bene obidok piny. Jimmy Torach ma en ko ikabedo meno olega lutele me kanyagoga ni omiero. Kukatigi chik magayo lutimbal me bedi kabedo meno. Eno merini kapege jogo tim meno lutieno ma meggi gubidon manogi neno kodi kwa meno mano weko gen gibedo dano makony gipere. Sharon nabe mati dano ma utegi ikabedo meno wajoni dano miero gugik wilo jami kuo kibor lukwoo man woro pien kagi wilo jami magi miyo miribot gime doka kwalo mukene. Eno miyo tamne lutela miero gumi kare kibulu mapere ki tich atima wek gutim teaching mo ma weko gichung pigi kengi dorgenyo gen ki kwalo kuo. Lutela me boma madid me Kampala gukatigi lok ni tuo alirawang tie ka yelo dano matek. KCCA benego wajoni tuo man tie ka maro wa luteno kwan ki gany ponye matie boma meno. Kitiro penyo gany ponye me menyo wele weng magi bibino igang kwan mamegi ka bene luteno mirogo jog ngenyo wangi dok gulwak chingi gichabun kare duchu. Tuo alirawang wero wang bedo makwa onyo maping. Na nyud mokene me tuo wang man aye neno yiri yilo arem ka bene pok wang dano kuot woro. Lute derme i resu sub-county nebe district mati i West Nile region gitiro mini ki ngech itwere me ngom ki chik makwaro ngom. West Nile gubedo ki pero me ngom i kare malach i kit me loch ngom. Kere ka benne region meno ki ngeyo gen matek i lok me chek kocham lute der put giti ki pero me lar ngom, gwaro ngom, kit me poro loch ngom, ngech ma pere bene i kit me no ngol mati i lokom ngom. Eastern gi Southern Africa Small Scale Farmers Forum Uganda gumi opony peni na Rio region meno ichabid ma okare ikirme gwako ngom kitwer pa mon bene ilokom ngom. Kiman beno kelewani ya gikime lo ngeyame wangchawa adek ibiyotenok ila kwet TV.
ka chawane oromo nien maber.